ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون اے محمد ایچا غیب خبرانن کہ ما ایشان وحی کنے تئینی مگا او تو آہانی گورا نبیتگے وحدے کے آہاں بزن یوسف براتا وتی کار سرا اتفاق کت او آ مکر کنگائتن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين او گیشترے مردم ایمان او یقین نیارن تری تو ستر حرص و شوق بدارے وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين او تو نلوٹے چا آہاں پا اشیے بزن تبلیغ سرا ہچ پہ میں مزی نہت ای قرآن بلے پنت و نصیحتی پدرہیں جہانا